Дали Јосип Брз Тито бил правилно лечен во клиничкиот центар во Љубљана и дали е задоцнато барем 2 месеци со таа ампутација на неговата лева нога, бидејќи ако тоа се случило, сите се согласни дека Јосип Брз Тито би живеел најмалку уште 4 до 5 години. Дали фамилијата размислуваше можеби да побара негово исклучување од апаратите за да се спасат и да се спречат тие маки, бидејќи беа веројатно тешки болови кон крајот на неговиот живот? Pa ne, to je uvijek postojala neka nada da će to da bude bolje. Mislim, sve je to išlo nekim svojim tokom gdje smo se uvijek nadali, iako u suštini smo znali da to teško u tim godinama i to sve može ponovo da se vrati. Неговиот брат имал исти здравствени проблеми и него му е ампутирана ногата. Значи тоа е фамилијарно некакви болести, некоја фамилијарна лекарска или здравствена генеза. A jeste, ne znam šta mene čeka, ali ja imam problem sa nogama u ovim godinama, znači 60-ih. Значи Тито се спротивставуваше на таа ампутација? Да, он je bio žestoko protiv amputacije. Вела дека 7 дена воопшто не прифаќал да разговара на таа тема. Ne, i sad ćete vidjeti u daljem toku, 13. januara, s obzirom da je stanje bilo pogoršano, odlučeno je, ali mu je profesor Košak, predsjedniku, morao točno nacrtati šta će raditi. Šta predviđa operativni plan, mu je pokazao, nacrtao mu je sve moguće varijante za bajpas. Znači bajpas na levata noga? Znači bajpas na ljevoj nogi, natkoljenica, potkoljenica. Da će mu napraviti od umjetne žile dakronskog tog spoja, to je dakronski jedan preparat, ta umjetna žila, i tako je Tito pristao na to. I 13. uveče smo mi krenuli sve brda kod Kranja, 13. januara, i iste noći je operiran, do 4 sata ujutro je trajala operacija, vrlo uspješna, u prvim časovima. Вела дека едва го имате пробудено, дека после таа операција која трае неколку сати, Тито тешко може да се разбуди од таа анестезија. Тешко, vrlo teško. Дека едва сте го спасиле да остане во живот. Vrlo teško, ja sam se, evo vidite sad. И сега тешко го преживувате тоа? Da. I nakon toga, par sati poslije te operacije, odmah na početku, odnosno kada je završila operacija, odmah je profesor Košak, mi smo svi došli prisutni koji smo bili u operacionoj sali, ja sam bio zadužen za snabdjevanje krvi, tako da sam ja bio komunikacija, transfuzija krvi i operaciona sala, to je bio moj zadatak u prvoj operaciji. Svi smo morali sa pincetom pipnuti krvnu žilu i taj umjetnu krvnu žilu da vidimo da je sve u redu. To je bilo sve u redu. Ali nakon par sati su se na potkoljenici počeli pojavljivati neki flekovi. Što je bilo vrlo alarmantno. Flekovi, pjegi, znači... Pjege, crveno smeđe pjege, što je već ukazivalo da operacija ipak nije uspjela. Znači da je ta potkoljenica ipak bila znatno oštećena. Znatnije nego što se je pretpostavljalo. Znači to već se gleda na 13. prema 14. januari. Da. A budući da Tito nije ni htio čuti o amputaciji, jer je Košak nama rekao, ako meni ne uspije operacija, transplantacija, odnosno bypass, ja ću morat nastaviti sa amputacijom. Tito to je zabranio. Zabranjuje bilo kakav razgovor o amputaciji. I nakon te operacije Tito je 7 ili 8 dana trpio bolove, ta noga je izgledala sve groznije da bi na kraju pocrnila skoro do koljena. Potpuno. To su bili bolovi užasni. Mi smo imali zadatak, mi njegovi lični lekari, da mu svaki dan najmanje 5-6 puta spominjemo amputaciju i ovi članovi konzilija. Kako psihološki bi go pripremili? Da ga nekako pripremamo, da je on ipak svjetski čovjek, da nije on samo svoj, onda su mu sinovi dolazili, Žarko i Mišo, oni su ga uvjeravali, pa dolazilo je iz predsjedništva, čini mi se Koliševski je bio, ja mislim Lazar Koliševski da je isto. Iz predsjedništva su bili, isto ga uvjeravali da treba. Tek nakon 8 dana je on prihvatio i to je bio u ekipi koja ga je na kraju uvjerila i kad je rekao da, bio je profesor Brecelj, Bogdan, koji je bio šef konzilija, bio je Kičić i bio je Košak. I ja kao dežurni doktor sam stajao iza njih.
Oni su rekli, druže predsjedniče, ovo je sad posljednji trenutak. Tito je rekao da. Posle 7 dana. Da. Poslije 7 dana, u roku 5 minuta, smo mi bili u operacionoj sali. To izgleda ovako nevjerojatno, ali ta njegova soba je bila spojena sa jednim tunelom, operaciona sala. Najkasnije 10 minuta on je bio već u anesteziji, amputirana noga. Za 1 sat je Tito bio budan i razgovarao s nama kao evo mi sad tu. Anesteziolog je bio profesor Lalević iz Beograda i ja. Vila дека пред да влезе на операција тежи околу 82 килограми, после операцијата некаде 70. 70, jer je 12. noga bila 12 kilograma. Da. I Tito se je nakon te druge operacije izvanredno počeo oporavljati, čak je počeo viceve pričati kako će on biti cerar, kao cerar, neka mu na brdu kod Kranja naprave one sprave za vježbanje, kako će on biti. On je bio oduševljen. Bolovi su prestali, on se počeo oporavljati. Da bi, nažalost, 13. februara, ja sam bio slučajno dežurni u sobi, poslije ručka ja gledam u toj sobi, on je imao kateter koji mu je postavio profesor Ludvik Ravnik, urinarni kateter, ali ništa on još nije osjećao, nikakve probleme po pitanju mokrenja, nije imao temperaturu, ništa. Ja sjedim pokraj njegovog kreveta i vidim kako kroz taj kateter više ne ide mokraća, ne ide urin. Diureza, mokrenje prestalo. A bilo je negdje oko 1:30 popodne, još su ovi svi bili članovi konzilija na ručku, ja i njemu padne knjiga koju je čitao, padne mu na pod. Ja skočim sa mog stolca i druži predsjedniče, šta vam se dogodilo? Vidim ga izbezumljen, on je bio, pipnem ga, on gori. Od temperature? 40 je imao. Temperatura? Da. Ja brzo pošaljem sestru van da trči tamo u onu blagovaonu gdje su jeli, gdje su ručali, još su bili svi tu. Konzilij se brzo sastao, počela čitava dinamika sa lijekovima, razni diuretici davani, maksimalne doze, Lasix, ovo, ono, ništa nije pomoglo. Jedva smo u nekakvu temperaturu uspjeli skinuti, to je bila specifična temperatura za uroinfekt, za urinarni infekt mokraćnih puteva. Odnosno oštećenje bubrega ili mjehura i tako je. I nakon 2 dana, nakon toga, napravljena mu je ta fistula na ruki i počela je dijaliza. Znači vi otkažu od bubrezite? Da, bubrezi su otkazali negdje polovicom februara i negdje oko 20. februara je on stavljen na respirator. Znači može se smetati da je kod toga će ovo koma? Umjetno disanje, to je bila sepsa. Sepsa koja je dalje harala, oštetila sve organe. On je prošao kroz upale pluća, on je prošao kroz hepatitise, on je oštećena jetra. Ta sepsa je razarala njegov organizam. Dobro, gospodine Joška, koja posleden pat razgovarate so maršalom, so vašim djedo? U Ljubljani dok nije do druge operacije, jer posle druge operacije, znači posle amputacije je počelo, dobio je sedative, tako da je Koliko vreme je evo koma? Vela nekada okolo 1,5 do 2 mjeseca evo komatozna sostoja? A to je već počelo, znači odmah posle operacije, to je bila veštačka koma u početku, kasnije se produbila i to je to.